Hindi ya mucemanio wa mwanya na atongoria a wathani wa matura makiria ma 400 kuma kaunti-ini ya Meru, County Commissioner wa mwena uyu Fred Dunga ni arutite mukana muhiu kuri atongoria aria makoretwo magithie mugaru na watho. Kuringana na Dunga, kuri na amwe a atongoria makoretwo makinyitanira na arugi a njohi cia ibango o undu umwe na gwitikiria uthaki wa kamari icigo-ini itiganite cia kaunti ino, akiuga gutire hindi thirikari igwitikiria ndeto iyo itwarithio na mbere. Mtu akae kwa serikali, afanye kazi ya serikali kwa uadilifu, ama akiona kama afai kukaa huku aondoke, atupige kama ako nje. Hawezi kuruhusiwa kutupiga kama ako ndani. Akinyiriirie gutire mutongoria urathie mugaru na watho ukunirwo ritho ni thirikari, makihinyiririo kunyitanira hari kuhurana na maundu maria matari na kiguni kuri muingi. Kama serikali inamlipa, mbona anajihusisha na uhalifu? Maya mahanikite riri njohi ya ibango makiria ma lita 10,000 ihithukitio kwa mundu mucie gicagi-ini kia Maina, kaunti-ini ya Laikipia, hindi ya birigiceni iria tabanitio ni munini wa kamishna gicigo-ini giki Muthike Ndambuki, akiranira ati mihango ino iririkirira riria njohi ino irihuka. Na hii ni ile pombe ambayo ni chafu. Nafikia mmeona hata zingine kama ni Pampers ama ni nini ambayo imewekwa hapo ndani. Wengine kama panya ama nyoka, kichwa nyoka. Na hiyo yote mnakula. Hamwe noguo kamanda wa borithi kaunti-ini ino John Nyoike augite lita ingi 300 cia njohi muthemba wa Kang'ara hamwe na lita 80 cia Chang'aa ni ihithukitio na guthukangio gicagi-ini kia Likie, kaunti-ini oro ino. Riria mukuona ni yaigirirwo ni moya andu a nyumba 10 ni moyo gwa chivo ni kaba tugie na riboti. Na ithuĩ turi afisa ni turi hotaga kunyitana na OCS na tugoka hau na tukahota kumanyita na njohi ino ni guthie thi biu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.